Telespetadores gementi no Rádio Nacional FM, a 200.1 MHz. Hamuto ko o Padre Mariano Quintão Durego e o programa Haburas Vida Espiritual, by episódio Atusualo Rua. Nebe honia tema interessante tebes. Solo basira nebe fear lahare. Solo basira nebe lahare, may be fear. Maluksira. Loron hoje na igreja celebra o solo festa bota apóstolo São Tomé. E da husi Jesus ne apóstolo São Resin Rua. Dalabarak banhira itarona naran São Tomé. Itahano indet konaba nia dúvida, nia questiona. Mas a igreja cara canorinita katak Tomé lá os apóstolos da det nebe dúvida. Questiona konaba Jesus nia moricias. Nia mosai testemunha de nebe forte quando a Jesus nia moris fom. No nia fone a moris tomac ba evangelho tomate nessa martírio. Igreja haria alicerce e apóstolo serania leten. Leitura serania bem mac apropriado ba Santo Mene nian loron no festa bot ne. Liu a carta ba Éfeso. Deha no ne. Itahamutok sai membro si maromak ni família. No hari alicerce apóstolo no profeta Sira. Ho Cristo Jesus rasi kanesan fatuk ukun. Igreja la hari iha ideia emaninian. Nen emaidaninha poder. Mas igreja hari iha Cristo no iha sasin sira nia fier. São Tomé hanesan ida husi alicerce hirakne. Mas que hasoro dúvida. Kusmai ni sai testemunha ida nebe haklak em Cristo to iha raido oksira. Idane hanorin ita katak maromak bel uza ema nebe fraco ato halo obra nebe bot. Dala ruma ita sente ita fraco. Nebe maromak uza ita iha situação sira nebe ita mos la imagina. Dúvida la os fim babuat khotu. Dúvida hanesan dalan ida sai ba fier no hameting no haklian liutang ita nia fier. Também ita hakara katu questiona ita ni fier nerasik. E é evangelho apropriado ba festa São Tomé ninian. Tomé la iha banhira Jesus moço ba apóstolo Sira. Banhira ni rona katak Jesus moris fali ni dehan. Karek haula hare not lataul haunia liman banya kanek Sira hau se la fier. Oi tuan liu Jesus mai fale honinia castiga honinia lefuan no fo castigo ba Tomé. Nia tudo nia kanek Sira no dehan. La bele la fier. O la fier tang olare. Mai be fier ba bahirak nebe la hare. Iha momento nebe. Tomé halo profissão fier idane klean liu evangelho. Nai hau no maromak hau nian. Lefoni dene tudo katak Tomé la det simu Jesus hanesan mestre. Mai be simonia hanesan nai no maromak. Jesus de hamba Tomé. Hak solok basira nebe lahare, mai be fier. Lefoni ainda ne direciona ba ita hotu. Ita lahare Jesus homatan isin. Mai be ita sorunia. Iha Eucaristia Santa Sira. Iha maromak ni lefuan Sira. Iha oração. Iha sacramento Sira nebeta celebra. No iha emakiak no mora Sira. Fiar loos la depende de babuat nebe itahare. Mas be depende ba confiança ba maromak no fidelidade na fatin bania ela é. Dala ruma itene fiar ba maromak ita buka posição diak det. Ita posisi aman-aman. Kataksa, ite heteros niya laran, foi itahanuin ko na ba maromak. May ite susar, may ite ihak solok, itahaluhan ay maromak, kihita niya moris. Maluk telespectadores GMTV no Rádio Nacional FM a 200.1 MHz. Ita niya aplikação ba moris, liga ho festa no leitura Sira, nebe, liga apropriado ba São Tomé niyan loron apóstolo ne. Primeiro, festa São Tomé russo ita ato hanoin. Banhira dúvida mai ita lahalai sai husi maromak. No buka liutang niya elai. Kaita husik na maromak.
no ita buka dúvida nerasik. Segundo ponto, ao fiar red banheira, buat outro dia ka fiar na fatin tempo susar. No triste nilaran. Terceiro ponto, ao sai testemunha Cristo nen ihau na família, serviço na escola e comunidade kalai. Dalam rumah no então de padre det ia fatin sira nebe comum ou geral dalam rumah estamos moe karik. Santo me hanorin ita katak dúvida sira bela sai oportunidade atu ita buka Jesus solaran tomak. Banhira ita husu ho sinceridade na lokean bania. Jesus sai hasoru ita no hameting ita ne fier. Ligação ho ita ne moris no realidade o hin loron. E a tempo hoje na babarak dúvida kona ba maromak. Tampa sofrimento, injustiça, ka mudança e mundo né. Dala ruma jovem sira moça soro pergunta barak kona ba fier. Festa Santo Tomé hanorinita katak igreja la tauk pergunta sira né. Mas igreja bolu ita atu buka resposta iha Cristo nerasik. Iha Sagrada Escritura. Iha oração no iha comunidade fier nien. Anesan São Tomé, itamos bolo atulori evangelho bema seluk. Laos de tolefuan, mas be homoris nebe haturu domin laos nos serviço ninien. Maiba, ita husu São Tomé. Hahu hodovida, mas be remata niedalan hofier, nebe meting no sai martir, ida nebe glorioso. Ni hanorinita katak Jesus la rezeita ema nebe dúvida. Mas be, holaran mos, convida a tu hak basic no hameting ni fier litan. Ita mos su graça atu beledehan loron-loron no laran tomak. Nai hau makne no hau ni maromak. No hanesan São Tomé, ita bele sai apóstolo sira ita nia tempo o hin loron mundo era tecnologia de ne. Lore Cristo ni na Roman, ba família, igreja no sociedade. No idanema kita hotu hen, no maromak se husu konta baita hotu nini aknar hanesan ema hanesan ilas maromak ninian. Amen.